Shubor nakaslem jong unongsan Hima. She's ngi shwawan play ka 5th Meghalaya Games, ka kanhun ki thaya le kai football ka East Khasi Hills, kala jam sha ka semi-final, hadin bakala la ban job hadu khat pra la North Goal ya ka Southwest Garo Hills, ha ka khat South Re ukala lingkot arhajar pusaw, hamadan chanmari tura. Ka nam tam na pedeng ki thaya le kai jo ka East Khasi Hills District, dai ka Inri Laidor Khong Tham, ka ba marway kala yo ban thap hadu pratli ki goal, bot pat sa ka Iwa Shembha Khong Sit, Makrisha Song Thiang, Ide Barishisha Kharpan, Batka Daya Jingsuk, Pasayo Moj, Kibala Yo Mantap Mar Argol, Katba Kapila Kantiu Shisha Ningnong, dan Batka Cynthia Melim Umlong, Kala Yo Mantap Mar Shigol. Hakiwe Batki Jingi Kun ka Bhoi District, Lala Man Pelim da Prala North Goal ya ka West Jantia, ka Eastern West Khasi Hills, Kala Pelim no ya ka East Garo Hills District, da Laila North Goal, Batka West Khasi Hills District, Kala ban ya khai da mar shigol persha ya ka Southwest Khasi Hills. Kama shwa ka East Khasi Hills kala la ban penim ru ya ka Southwest Garo Hills hado khalai la North Goal. Komen haba banyak singi la ban la kai bha banyak halas mat singi da kai muak ke singi bat ki timit setengah kila la kai bha jangan la yo ban thap ya ban thap hadu khandai gol banyak singi ngi kermen ban yo ban la kai bat hadu ke final ban ra ru ke final ngi ko ban job ke final bat hadin ngi la job ke final ngakwa rumah ban sajid kum ka international players ban yo la kai ya ka ri ke singi